Lalhriattira Lemchan Thawnthu chan Lalkhan ti Zauna Govt Lalrinkimi Assistant Professor Department of Mizo Government Kolasib College chan Lalkhan ti Lemchan drama morality play ani dan morality play omzia morality play hi medieval drama chikhatania allegorical character manga moral lessons zirtirna ania atamzo ga chuan nung changcha thil chalo le thil cha le chalo in be na chungchang ani heng Lemchan te hi Europe rama Lalhriattira abik takin kumzabi som pangana le som parukna lai khan Lalhriattira Christian nung chang le swal ra chwa chungchang entu te ta na zirtirna turarwa man chinani Oxford Dictionary a chuan morality play chu tekhin na manga Lemchan duan thil nung lo le mu thei lo dik lo na swalna dikna le thlemna te po mishing angmaya lantirna ani ber ome ti in kan hmu no nuna ren thlei chuan nungchang siam thatna lam hoin zirtirna Lemchan ti in asaya kesi van nga ka chuan nun dan dik le dik lo Lemchan ti in asai ve bok morality play chuan atum ber chu moral guidance nei ania heian achazonga thil in zirtir tumna akoka morality play characteristics morality play za rang hlom lian zwal pathum soi le ila pakhatna protagonist achang tu ber chuan humanity and tir bera pahnina supporting character te chu micha le miswal ani chin pathumna morality play chuan mishing chu dikle fel takanung turin a pui chin chan Lalkhan ti Lemchan drama morality play ani dan he Lemchan chan Lalkhan ti hi tragic comedy hwanga akhung thei ome ame ro chu tuna chuan Christian morality play in Chhui kan tumanga he Lemchan atang ve khian a hunlai society atar langti kan hmu thei bok ani chan Lalkhan ti Lemchana po hian morality play ro pui tak kan hmuwa hetiang morality play a hian nungchang lama zirlai lantirnan allegorical character le dramatic situation mangin mi zi tha poimo zia azirte thin nungchang tha an ngai poimo dan sang sang chu hetiang hi ani pakhatna mishing nuna chatna le swalna personification of virtues and vices mishing te hian thil ti tha shanna le khongai na ang chi nungchang lama mi zian entira midang te chuan du amna greed chapona pride le thatchiatna sloth ang chi swalte an entir thung ngai thatu te chuan nungchang tha thlan hian chandamna athlena thil chalo zom ero chuan boralna athlen thung ti an chat pha thin ani pahnina thil cha le chalo in beina the struggles between good and evil character pakhat seni nuna hian thlemna le harsatna uma chu chuan filna le swalin kara chungril lama inhyalna alantir ani heian mi te nuna nungchang lama du thlanna an siam dan tur alantir fo pathumna thil ti awanga thil thleng consequences of actions Lemchan te hian thil chati lo man le nungchang chalo shemna chu chang takin atar langani seni nuna chuan nomsak du na chuan twal tha pho she lo na shwaya ma se that chwa du na good deeds chu a omrenga thi hnuwa tan chau po ni lo dam chung la tan nungchang lama thil ti thata poimo ti azirtir ani palina simna le thlanna chanpo the role of repentance and redemption miswal te po an sim chuan andang lam thei ti chu play a hian alang po thin he hian ngai thatu te chu non cha nei turin afuya anti swalte ngai dam na zong turin afui thin ani pangana pathian ro rial na le ril rulam indona divine judgment and moral accountability morality play tam tak chu ro rial na sina atopa chu ta chuan a changtu berin pathian emo thil ti theina sang zo ke mo ama chonani he hian chandam na atan nungchang chavon na poimo ti ngai dan chu atilang bok heng technique manghian morality plays chuan entu te chu non chale mo phurna nei turina kai shwai china chu wangin he Lemchan Thawnthu chan Lalkhan ti Lalhriattira sia hi Mizo Lemchan tlemte kan nei zinga morality play cheper polemi ani ti atar lang chiang hle ome chan Lalkhan ti Lemchan Thawnthu wa thim sang sang thir Zauna he Lemchan Thawnthu chan Lalkhan ti morality play a hian mishing nungchang lama du thlanna chungchanga moral lesson zirtirna atan thupui thim sang sang atar langa sumle pai le hausakna din hun le thu neina detective element court hearing le rorel na thupui te hian he play a ngong dan chu hetiang hi ani
pakhatna sumne paile hausakna money and wealth hausakna hi hunrei lo te chunga omle bumna anga tarlan ani seni chuan chiapuam aya hlok zoka poisa pe punna shata chuan da punve tuma ma se chu chu he lemchana buaina le twal thana hial thlentir tu ani te zoka he lemchana hian thana character po hian suma in bumna a entira atopa athi pha hiala sangi nuna po amma a du thlan tur chazok om reng lai po a du thlan na dik siam tum lova ama du dan dana anun manna chuan nauti tlak le thi na ator tir tak dan te sumin chandam na a lei thei lo zia te atilang bokani he play hian du amna alantira thil nei hausakna a yin tharau lam hausakna thil chati ahluzok ti atar lang bokani nundan pa ngaya nung reng achang tu ber pui nuna ero chatna tam tak kan hmuwa nula nung chang chapa ngai kan hmuwa mei che chunga thleng fo nushon le u naw nushon te ti du dana engang puin tok ma sela bedon phanan ahman ngai lo zia te ama za omna humhim tur toka chong kamar ngot po a in dai khal thiam dan kan hmu boka atopa po twal that tuarin hel ni ma se medik na na chuan thiam lo chanti na tur anei lo zia atar langa chwa zalen ani tabok ti kan hmule a pani na din hunle thunei na status and power khotlanga din hun sang emo thunei na sang takhian thina le pathian ro rial na laka abeng himlo antin munrin chan character te chuan thina an ma chon hian achang tu ber chu an kal san chin morality play a chuan khovel thil ti theina nilobin nungchang digna hian thin huwa mi pakhat chan tur ashil ti atar lang fo bok pui nungchang chatna hian se ni te nu fa asyam chazo lowa chungkwa alalna din hunne thunei na adu luata se ni chu twal tha she lo kopin aboro chowa afanu naw ati tlak loitira turin atum reng wang nilowin ashai hlum hialani pathumna detective elements thudik zon le mani in sha chwa morality play chen kata chuan moral investigation elements a oma chuta chuan achang tu ber chuan thudik le kai shwaina azong chin helem chana a main character ber anga soi thei pui le a chan te zwal le rwati te chuan theitop choin thudik hailan antuma an hlotling reng boka mi zong zong hian azin kongzo tura pui thei tur chian an zonga ma se thil cha ti tu chau chu rin om na in azui ti atar lang bokani hemi ko ngai hian midangte leinat na hlo chhuaka pui angai na laya pui zel tu pui chuan chan chatak tak anei ti kan hmu bokani hei hian mani in enfiale mani nung changlama tlin lo na ngai tua na apoi mo le ti atilang ani palina kota thu boy ngai tua le ro rel na morality play tam taka chuan pathian ro rel na alanga chuta chuan achang tu te chu anthil ti awanga thu boy sam sak an ni chin pathian wantir ko ani lo le midang te chu ro rel tu ber an ni fo chin he lemchan chan lo khan tia hi chuan courtroom setting hian mitinin anthil ti awanga mophur tu an ni ti ngai dan chu atilanga dikna chu annung chang du thlanna angzelin alang chhuwa kani heng thupui thim te hian play ang ngung ani dan heng thupui te hian moral tension siama ngai thatu te chu an mani nun ngai twa turin siam bo ro rel na ma a khovelin nga na hausak na din mun chu omzia nei lo ti atar lang chiang he bok ko chu memo detective elements kalphung emo chu nung changlama injir tirna ata na changkai le boka mani in sha thiam na simna le thil chati poimo zia chu ati chiang le zwalani atopa chuan morality play a reng reng chuan non hi reilo ti atan chau ani ti sha tirna atan an manga thil cha le rin om na chawin chandam na limna fam kim le hausang na dik tak ani zia ati chiang le bokchin morality play hi medieval drama chikhat sakolam zirtin le theatrical entertainment in zomkhom na hun poimo tak ani morality play a chuan khovel thila in nga na hausak na chani na le thunei na te chu atopa thina ma a hlo chama chuti lain thil tha chau chu atlo ani ti atar lang le chin heng lemchan te hian christian lut na te shan non tirna atan na thoka
sim na le nung chang lama pian tharna chungchang te angai poimo a mitam zok ziak le cher thiam lo an ni lai khan a hlo tling hle a sa kho zir tirna in shil shat nan en tirna le dramatic storytelling atan an hmang thin ani chan lo khana avotu in e ka che Hamartia ani theibok Hamartia omzia a weakness, a mistake or flaw in a tragic hero that causes the story's tragic outcome. Hamartia in drama means a tragic flaw or error in judgment in a character, usually the hero, that eventually leads to their downfall or tragedy. He concept he Aristotle la lekabu poetics dia changa lo chwa kania lemchan a hero ro pui tak tak te hian an tlak chian na tur chaklo na lai an ni ve po ani ti atar lang ani thalka chel hi Hamartia chu nia Hamartia chu chel tisual tlinglo ni tur ni phalo ti na te po ani ze lang chu ani na tur tak tak ni lawemo ahun dik taka ti tur ti lawemo ahman lo na tura dan cha man te thlingin Hamartia ani thei vek entirna Sophocles zia Oedipus rexa chuan Oedipus chuan aro puina wangin in chuan na le chapo na takaneya engkima chaper le filfam kim bera ai ngaya midang te swal mulian ema ro rel na dik thlen chwa tumin abeya chu chu anuna Hamartia thlen tu nia achan bo lungchia thlak taka ashwai luta ani se ni chuan chungkwa a din hun sang le thunei tu chan chang nia tuma a fashion telaka in lulinga ama fashion big sang ni chu a pasal te in chunga le a fashion telaka po lalse thunei tu ni chhozel se ti in suang tu ana aneya a pasal te in le lo wan sum le pai chanin engkim chu an mani tabil angshima cheibola a fashion te pui le kimate chunga leng ni atumani amei ro chu chutiang ril rupua a khosak zel na wang chuan avotu se ni chuan e ka che satya mai po ni lovin a enur tamai ni chiar tu ten kan lo suang tu dana chuan thunei taka a han kho savel tur kan mitla choi choi lain chan lo khana tum lo devin ama chunga har sat na vor top tak meu alo thleng ta zut zut jok si ti kan huwa se ni chuan sum ati ching pena ama pum tu angai zong ni bok thanafa chu ama fabik sangi chuan a pai ti a she chuak le a nawati tlak lui tira ama diklo na musi lovin a fanu chu rap thlak tin ten ngoi ngoya pui a fashion chu tura shai hlum tumin ma alali a ama fanu zokin a thi pha le ta zo kan i ti kan huwa a to pa chuan khang zong zong kha ka fanu ta na ti vek kha sin kani ma se ka thang kama ke ma nge ko op ta ani hi ati chuak ta hiala avotu in e ka che a chan lo khana chha na chu arwal rwalin se ni chunga alo thleng ta zo ka pui nge po zel tang tura angai to lain a thiam lo na an hlowa ama se ni zok chu dam chunga lungin tang tur ani thu kan hmu hian he lemchana Hamartia hi atilang chiang viau ome conclusion morality play hi medieval literature a chuan apoimo hle a inti hlimna le nung changlama zirtirna atan po changkai hle anni chuan thil thali thalote entirnan tekhin thu an manga ngai thatu te chu an thil tira chwa tur chungchang an zirtirani thuzia ngai nom tak tak mangin heng drama ti hian thil thali thalo an zirtira mi te chu nun dik tak nei turin an fui thina ni sum le pai thu nei na dik na le ro rel na te hian heng lem chana hian mun poimo tak achanga khovel ro hlu le din mun ro pui te chu reilo te chunga om mai ani ti ngai dan chu atar lang thina ni morality play chen khata courtroom le investigative structure te hian universal concept of moral accountability alantirani mishing te hian an tu thlan na in an chanbo washilti an shetlai lutuk fawa chu chuan christian tirin na chungchanga pathian ro rel na ain tirani heng drama te hi le khathiam ne ziak le char thiam lo te hne sakhwa le nung changlama zirtirna mandra thatak ani renaissance drama lo chwana morality play te chu tlaniam ma se anghong chu tunlai literature theater le film ate hmu thei ala ni rengani thu chabul pui ber hausak nei mo thu nei na emo ain nung changlama rinom na chu apoimo zok ti chu atar langa chu chuan heng play te hi literary le cultural history ya omreng turin an hutcha zui te zelani Bill Shatira Lemchan Thawnthu chan lo khan Chhui Zauna chu kan lo chha zo ta
ngay nam tak tak ron da le khai kan tu manga min na ngai thang sak le cheu dan nia